E whaatalo whaatu i le paia o le tunu o le nei afiafi, mai o nao se ia o atu i se ua o pito i titi. O le nei ua i le nei aso, a o loo maualunga pea le anga le lei o le atua, ia whaamanuina lona suafa paia, ia ma whaafitaia lona alofa le mawai mo Samoa. Ua silafia le tunu u tūlanga ua iei nei lo tātou puipuinga, ma le sao mai i tua o le whaamai na afua mai ana nafi. O loo whaaua upea ngā ruenga ale mata ngā ruenga o le soifua maloloina, ma le komiti o whaalavelave tutupu whaafua sei i le teimi nei, ma o le tūlanga ua mauti noa, ua whaau popo le numera o i lātou ua afia i le whaamai. O le afiafi nei, ua whaamaoni ai ua se fulutasi i lātou, ua afia i le siama talu mai ana pō. Ma whaanofo esea nei lātou i nofuanga whaanofo esea ua tapenaina. O le tūlanga lea ua maitauina o loo tupu i le tunu uma o le lalulangi, ua afia i le whaamai. Ona o le vave o le pipisi. E tau ai le sao le tunu atoa, e fesoasoani i le tautau fiofi o le pipisi o le whaamai. E ala i le muli taia o aiainga ua whaatūlangaina mo la sanga o le puipuinga. Ae maise le tau fia o le soona whewai. I le se e atu ai o le atunuu i le la sanga tolu, e afu atu i le vaeluanga o le pō nei. Ua whaamaoni ai aiainga o vavao, ua whaata oto mo le puipuinga o le atunuu. Peitai, e iai vaenga ua whetu unai, ona o le whaatawa ina, o le maua pea e le atunuu, o au nanga mo o mia, e pei o tau mafa ma vai inu, au nanga tau whalitala vai, swa uu ma penisini, au nanga tau kesi mo ngā sesenga, ia maisi vaenga tā ua whaatulanga ina o tātou iai ile la asanga tolu. Ua whaiunga whono ina ai e le kāpeneta, le tatala ina o nei au nanga, mai le tu e valu, i le tae au, ai tāpunia i le lua, i le au auli. O nei fuafuanga, e whaatino i le asto nai, sfuluiva o mati, asonga fua, lua sfurtasi o mati, ma le aso lua sfululua o mati. O le aso sā, lua sfulu o mati, e tāpunia umai nei au nanga. I lalo fo'i o le laasanga tolu, ua una i ai le whaau ngā o au nanga i totonu o sone ua whaatulanga. E au fia ai e fioanga manofuanga o loo papa au ai le tunuu, mo whaataunga i whale o loa ma au nanga mo mia. Ina ia tau fia ai le soona whewa. O le tāua o le nei fuafuanga, ina ia mawhai ai o na tau fiofi, le pipisi vave o le whaamai. A o tau mawhai le mata ngā luenga o le soifua maloloina. E whaatino ngā luenga wha soifua maloloina uma mo le puipuinga. O le ato o toa o aiainga o vavao, o le a whaelo atu i whaasalaunga mai lo tātou malo. O le tātou mau e masani ai a tātou whainga nuu, e malu a fioanga i le pule ma malu a li i mawhaipule. O te talitonu o vavao masani a fioanga i aso taitasi. O le a fesoso ani tele, i le tau fiofia o le soona whewai, ma le whaapoto i vaenga ese o nuu. E whaapea fo'i i komiti atina, mo le whaatuma wina o le tūma malau tele o ainga mafioanga. O lea lava ua sao mai i tua le whaamai. I le nei taimi umi, na whaatino ai le tātou puipuinga.
Sa iai lava le manatu, e le alofia, mai e iai le taimi, e sao mai iai I tua le whamai. Lea ua tātou iai nei. Peitai, e whaalangolango le tātou tali atu, I lo tātou talia, o le tūlanga ua tupu mai, ma o tātou tau mawhai whaatasi, e tau ave le tātou puipuinga. O le tātou fisosoani lava lea mo le tausoaina, whaatasi o le tātou avena. Ia le atunu ue, ia tātou maua pea le toafi le mu, ma whaatoatua ina pea le mana whaamalo le tātou watua, o le tātou wala lea I malo. Ia manuia le whaasausaunga a si o tātou atunu ue le neipo, soifua. Good evening. Following the identification of our first community case yesterday afternoon, Cabinet was advised this evening that we have 11 confirmed positive community cases, which were recorded today from various testing sites. Some of these cases have developed symptoms and others remain asymptomatic. All of them have been referred to and are closely monitored in isolation sites. The rise in the number of community cases in just 2 days reflects the experiences and trends in other countries that have been affected due to the high levels of the virus transmissibility. Hence, why it is important for us to comply with health measures and conditions prescribed under our state of emergency orders to help slow and contain the rapid spread of the virus. From midnight tonight, our alert level will shift to level 3 until Tuesday midnight, 22nd of March. In the hope of ensuring that our country continues to access essential services during this period, relevant amendments have been made to some of the conditions that were announced last night. These include services such as supermarkets, wholesales, small shops, petrol services, pharmacies, fish and fresh produce markets, rubbish disposal services, cooking gas and restaurants for takeaway only, will be opened on Saturday, Monday, and Tuesday from 8 a.m. to 2 p.m. in the afternoon. These services will not open on Sunday. We encourage the public to use services that are available nearby their homes and villages as part of our zoning requirements for level 3 to help contain the spread of the virus. The police will lead the enforcement of the orders from tonight. However, the assistance rendered through our village councils with the enforcement of village curfews will help our national efforts to safeguard our communities. The details of the SOE orders will be released through government information channels. It is well over 2 years since we began our efforts to keep COVID-19 at bay, and we have done well. But it was always a matter of time for the virus to reach the community. We are now in that situation. However, we shall continue to work together as a nation and rise above this challenge with fervent faith in our God